Rollins one. And maybe me bompa ye se manya me mani mu. Ko ntena se na na ni gu so na ko pro. Na mo na chese me ma me sikanti. Na e was say because of Rollins chiri say one person obi hu so obi wuska. One person obi hu so obi a businessman and as a businesswoman or ye rich. Those days, you know, na me mama, your family, you know, me mama na ikuta family, no. No wuska papa. Those days, the kaso bi ko ebija ekwan so a. Na chese nipa na iskani. Me mama etutu fom. Edaya na eye fi ayetim. Me wo fefia wo sima ye okro fom afi ni wo ho sisi. Edan na chi data ne ho nyina ye nwura. Ne nipa ntete ho. Yen kwala na ye wo sa area nim. Na e wo se me maame pe ba bi di ne sika gu. Onu so hu pe so di sika no se okura sika pass no se me kotu ogu sika wa bre no ho aye adwuma ape. Because Wallace be hu sika no wo fie sojafo ba wo fie ne be chew se sika wo ho a. Eni e wo kura nke. Tina wo se me maame pe kwan yo be fa so a obi sie sika no. Yes. No mo de bo ye wade bi ti sa aboso na me maame wo ya homa tintin bi sa wo bobo sika ne kitin no ode ahihim na bona sene. It's at that time no the say na me maame me nim say maybe she knew say na wo kwa won sama back so be hu ne family bi mu dia. I didn't know, I can't tell. And she's insist say yen tutu okututu fom no this kind of see wo said the bear dache if you knew okra na ne man yemobo voice. I was so young. It's my ene obi o 13 years e wanyiri na ne afi those days ne ne Jimmy because na who 13 years akura dey na onim. You don't know anything. You unim hwe chese unim hwe. And then my mom went and she didn't come back. At that time, I was 13 years. My mom beam. And then we lost everything from them. You just say, we lost our mom, the money, everything. You lose bibia. Bibia nyame ya say. Ye papa yi odifo asare those days one na ye prophetic see pa wo Ghana which is Ashanti region precisely na wo ye odifo na dom kone ho empire ba chese ka se difo asare ba ene ejai one is hwe nyame anim ma ye de tie she papa yi ti twa ja to mu hye no Zenato onya nkwasi asem no Zenato se ho anwan no onya jimi no won se bone fache mo ne nuanom na aka no so wo bibika wo mu kutudwe na ne papa sa no moja musuo no amesuo won ne nuanom so won se bone fache wo bu kutudwe because I know say definitely onim ne papa history by now no we sakura wonim ni papa history ni maame be ka ni papa ba kosam a kire no praise be to the Lord ni maame ebusuafo be ka ni papa ba kosam a kire no be bia ni papa firi abrabo bone e wudisam e wukasam ni papa be di wo Ghana no on be ka kire no ono fra boy na opoditi e boy ni ti ofe it wo kutudwe okoni kutudwe ni mo mompaye no sere bone fa che ma woni ni nuanom no ifiri se Bible say na na eja no ma ye bone na ye na ye tua so amumuyo no ye na abeso ye so ti won srebo won mo srebo ne fache na so bi ka se wo ye medraba di pakro dika
O papa ye wudini me se Rollins to just say Rollins won emre bi me bompa ye se manya me mani ngu ko ntena se na nani gu so na ko pro na mo wa fifiri ne mu ba yes me bompa ye bi sa be se Urade e ma papa we ngu won ntena se na won pro na se nyina be gi atuma papa we wo be wo bodamu na na adwene nya adwuma na adwene no na atete voice me saba me patient no mo di me pa